okay, reka mbanze nemere yuko koko muri FDLR na FARDC nkuko tubivuga ni umugozi w'umurunga. Ntitaye ko hari abantu b'abanyarwanda bahungiye muri Kongo bagezeyo biroturuva binjiye mu gisirikare cya FARDC, abo barahari b'abanyarwanda nyirizina bavukiye mu Rwanda bagezeyo bahinduza amazina, ari nayo mpamvu uwo nguwo yitwa Omar, kuko ejo bundi M23 ubwo yakoraga operation muri Goma, abantu bose yafashe bo muri FDLR na FARDC amarangamuntu y'abantu b'abanyarwanda bihinduye abanyekongo. M23 yatwikiye kuri stade igihe habaga cya gikombe cy'ibihugu by'imikino ibera by'amakipe akina mu gihugu yitwa ni Chan. Igihe ikipe ya Kongo yakiniraga i Huye, uzi ko abafana benshi binjiye mu gihugu bare FDLR baje gufana. Yaravuze ati we Joseph Kabila ndakwanga ukiri ku butegetsi wari warabujije. Yego mwaramukanye, amahoro y'Imana bakunzi ba One Nation Radio, radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Rutagengwa Viateur, ni umusesenguzi tubana hano kuri One Nation Radio. Viateur, nizere ko waramukanye Imana kandi nizere ko umeze neza n'impera z'icyumweru zabaye mpiri. Nibyo Imana naramukanye nayo niyo yawe, niyo yaturamukije twese. Hanyuma rero weekend turayibirinduye, ubu kandi tugiye gushidikana icyumweru gisoza nanone uku kwezi kwa 11. Meze neza rero, nizere yuko n'abantu turi kumwe hano kuri One Nation Radio nabo bameze neza. Hanyuma rero dukomeze tubeho mu buzima, dushakisha ubuzima kugeza igihe uyu mwaka tuzawurundurira wose. Yego cyane, urakoze cyane. Reka tuganire, ni byinshi byo kuganira nawe ku bijyanye n'ubusesenguzi mu bibazo politike ndetse n'aho bigenda bikunda. Tuba tuganira ingingo ku yindi. Nyemerera turebe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize twaganiraga kuri General Pacifique Masunzu watumiwe Kinshasa, avanywe mu birindiro bye biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ariho yaratumiwe. Reka ko kantu mbaza nkavuge muri urakomeza ikibazo cyawe uragikomeza. Pacifique Masunzu ntabwo yatumiwe nk'uko bivuze, ahubwo bakoresheje tekinike zo kumuboha. Ubundi Masunzu yakabaye yarafashwe mbere, yarafunzwe mbere kera cyane, kugira ngo twabigarutseho hano. Kuko niba hari abajenerali bafunzwe bazira guta urugamba, kandi noneho aho yayoboraga muri iyo regiyo ya gatatu hakaba hamaze gufatwa imijyi ibiri ikomeye, ubundi niwe wakabaye yarafashwe mbere. Ahubwo Tshisekedi yakomeje kumubembereza, noneho bigeraho nibwo yapanze gahunda na chef d'état major ati we genda umusure Kisangani, nurangiza umwoshyushye umushukashuke mpaka umuzanye. Ntabwo yatumiwe kuko yarabwiye mperekeza ku kibuga cy'indege. Ageze yahasanga abamufata bahita bamwuriza indege ku mbaraga, agenda atyo. Ariko kwa buki kwa Tshisekedi na Masunzu abantu bibaza ahantu kwarangiriye, kuko yamuzanye umwaka ushize, ndabyibuka twigeze no kubiganiraho. Ari umuntu strategique uje kufasha ukumvikanisha cause yerekana ko Tshisekedi atari anti-Tutsi, atari anti-Rwandaphone, ndetse binatume na cause M23 abantu batayumva, kuko M23 irwanira
uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, amasunzu aza yiyerekana ati murambona aho mvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko nanjye ndi kubarwanya ibyo bavuga bari kubeshya. Ukwabuki kwarangiye gute hagati ya Tshisekedi ndetse na Pacifique Masunzu? kurangijwe nyine n'ifatwa rya biriya bice bya Kivu ya ruguru ndetse n'iy'amajyepfo, naho ngaho umubano mubi wagiye uzamo agahuyo, umubano mwiza uzamo agahuyo. Ubundi buriya twarabivuze ubushize, Tshisekedi yashatse n'uburyo Masunzu yapfa biranga, kuko mu minsi ishize yamwoherezaga Uvira na Zanzibira na Mwenga kugira ngo agire amahirwe ahureyo na M23 ibe yamutsinda ku rugamba nk'uko Kirimwami byagenze. Bwacya akongera akamuzamura akamujyana Walikale, yumva ngo niho M23 igiye gutera, ati wenda nagira amahirwe bakamurasiranya. Yahoraga amujyana hamuvana hamujyana kugira ngo arebe yuko yagira amahirwe M23 iba ari imumukiza. Umubano mubi rero uzanwa no gutsindwa ku rugamba. Tshisekedi kugeza ubu ngubu ntabwo akeneye kumva ijambo ngo ibice ibi n'ibi byafashwe. Kuba rero yari yarakomeje kumubembereza kwari kugira ngo bitagaragaza yuko atoteza cyangwa yibasira abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga igiswahili. Abajenerali barafunze urabizi. N'ejo bundi Sylvain Ekenge yabisubiyemo aravuga ati kuba bafunze bari ahantu bacungiye umutekano kubera yuko hari ibimenyetso bigaragaza yuko bahungabanyaga umutekano w'igihugu. Ubwo rero hambere hamperutse no kwibeshya, ahandi nkora ibiganiro nari nibeshye ku muntu usa na Masunzu neza neza, aho bari bagiye muri pasawutu y'abacamanza, aho bita Kananga. Minisitiri w'ingabo wa Kongo yari yagiye gupasingisha abo bacamanza, ari nabo baza gucira imanza aba bantu bose abatsinzwe ku rugamba n'abandi. Noneho ndibeshya mbonamo umuntu usa neza neza na Masunzu. Noneho ndavuga ngo Masunzu yongeye kugaragara mu ruhame, nyamara abantu babizi neza bahise bampamagara bati ntabwo ari we, uriya nawe ni uwitwa General de Brigade Sarongo, ngo nawe w'umunyamurenge. Urumva yuko ariko nawe mu byo navugaga wabonaga rwose atishimye, nubwo aba banyamurenge bari muri icyo gisirikare cya FARDC bari kwa Tshisekedi, kuba Masunzu yarafashwe akaba afunze basa naho rwose ni nkaho babuze aho batorokera, babuze aho bapfumurira ngo babe basanga bene wabo. Kuko kugeza ubu ngubu bene wabo muri M23 barababwiye bati nimuze nta kibazo dufitanye nawe, nimushaka uburyo mupfumura. No kuvuga ngo aho bari nabo baravuga bati mukuru wacu, umukuru mu gisirikare w'umunyamurenge ufite iranka rikomeye kurusha ayandi yose mu banyamurenge, Lieutenant General. Urumva haraburi etape imwe ngo abe general. Urumva yarenze Major General. Yego, harabura imwe nyine ngo abe general. Four star general. Yego. W'inyenyeri enye nuko wari ubivuze. Noneho rero sasa baravuga bati buriya nitwe dukurikiyeho, bareba ku byabaye kuri witwa Gasita muri Uvira, bareba ku byabaye kuri witwa Gisore, kandi Gisore yishwe na Masunzu, niwe wamuhamagaye ngo ave aho ngaho muri Uvira amusange Kisangani, indege irahanuka, burya niwe wamwishe. Ubwo rero Masunzu we ibyo akora byose byo kwibakira abo mu bwoko bene wabo b'abanyamurenge, we abikora ngo ashimishe Tshisekedi, nyamara bigaragara yuko yaruhiye ubusa, kuko kugeza ubu ngubu nawe ari ndani. Ubwo rero wari ugikomeza ikibazo cyawe. Ikibazo cyanjye hanini kirahura n'uyu Masunzu. N'ubundi urakoze kubanza kusa nk'udusubije inyuma udusobanurira Masunzu wari nuko zabyaye amahari hagati ye na shebuja Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, wakunze rwose gukoresha abantu bafite aho bahuriye n'amateka avugwa muri question yaba ari uguhangana na M23, agakoresha abo M23 bivuga ko iharanira uburenganzira bwabo ndetse n'u Rwanda muri rusange, agakoresha abasize bakoze amahano mu Rwanda. Hari ingingo nyinshi ziganirwaho muri mu biganiro biba yaba ari ya mechanisme ya defense ya Washington, bivuga hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri mediation na Qatar. Hari ibikorwa
nabonye bavuga ko bagiye kohereza ibikorwa offensive bihuriweho Mhm. hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byo gushaka FDLR, kuko bavuze ko kugira ngo ingamba z'ubwirinzi zikurweho nuko FDLR ibanza kuba itakiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kugira ngo turebe ugushoboka kw'ibi bintu, tunarebe ni kure hehe FDLR yageze mu butegetsi bwa Kinshasa, ku buryo utapfa no kuvuga ngo urayikuramo. Hari abantu bagifata FDLR nk'umutwe utandukanye nko muri yindi myinshi 200 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abasesengura bavuga ko yamaze kuba integre muri FARDC ku buryo bigoye ko wayitandukanya. Ikibazo cyanjye hano kirajyana hanini n'ibihura n'umuntu mushya washyizweho wo gusimbura Masunzu muri zone ya gatatu, muri zone hanini yo muri Eastern Province, uburyo niwe ureba umutekano muri Kivu zombi n'ibindi bice bitandukanye. Hari uyu waje nabonye yitwa General Abdallah Nyembo, niwe wabaye umuyobozi wa Troisième Zone de Défense asimbura Pacifique Masunzu, nkuko byari byavuzwe mu ntangiriro z'uko kwezi. Uyu nguyu aya makuru urayavuga iki? Ari kuvuga ko uyu waje gusimbura Masunzu ari umunyarwanda uzwi nka Sebastien Uwimbabazi, alias Abdallah Nyembo, kumwirondoro we yihawe, ari we wahawe, yari ashinzwe service de renseignement muri FDLR FOCA, yarashinzwe ibikorwa by'ubutasi muri FDLR, none yashyizwe mu ngabo, yagizwe umuyobozi w'ingabo muri ibi bice bihanganyemo na M23. Ikibazo cyabaye kirekire. Noneho ntabwo cyari ikibazo gusa, hari harimo ni no gusesengura. Uwo nguwo mu by'ukuri Tshisekedi yamwibeshyeho, yibeshye ko ari umukongomani nyirizina, nyamara buriya ntabwo azi ko hari abandi bazi kureba uwo nguwo bakamumenya. Reka mbanze nemere yuko koko muri FDLR na FARDC nk'uko tubivuga ni umugozi w'umurunga. Ntitaye ko hari abantu b'Abanyarwanda bahungiye muri Kongo, bagezeyo biroturuva binjiye mu gisirikare cya FARDC, abo barahari b'Abanyarwanda nyirizina bavukiye mu Rwanda, bagezeyo bahinduza amazina, ari nayo mpamvu uwo nguwo yitwa Omar, avuye kuri Sebastien uwo muri Rutsiro harya. Yego. Noneho abo ngabo kwabo barahari. Reka twemere yuko ashobora kuba ari umunyarwanda winjiye mu gisirikare cya Kongo ku bushake bwe, atagombye kunyura muri FDLR. Ariko noneho nubwo yaba yaraciye muri FDLR, ibyo turabizi yuko bafatanye gutya. Nk'uko wari kuzajya kumva ngo wa wundi Gakwerere nawe agizwe umuyobozi w'agace kanaka muri FARDC. Ibyo ni ibintu rwose twiteze, kandi kuba byabaye ntabwo ari igitangaza. Noneho rero uwo nguwo aje gusimbura Masunzu, ubwo ahubwo aje gukorodona ibikorwa bya FDLR na FARDC, noneho bagerageza barebe uburyo babizura, cyane ko ubu ngubu M23 yari imaze kubishigisha. Ahanini nicyo Tshisekedi amushyiriyeho hariya. Noneho Tshisekedi ari kubona ko gushyiraho abo banyamurenge n'abe bwite ku giti cye bisa naho nta musaruro biri gutanga. Aravuze ati reka nshyireho ikihebe karundura kidafite gahunda yo kuba cyataha mu Rwanda, ufite ideoloji ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, noneho uwo nguwo niwe uzagira icyo amarira. Wenda uwo nguwo yarwana inkundura, cyane ko mu minsi yashize tuzi neza yuko FDLR yari iyobowe na Omega, ariyo yageraga uruhare mu kwadivansinga no kuzirowinga. Aha ngaha rero ni n'ikimenyetso cy'uko Omega ashobora kuba yarapfuye koko atakiriho, kuko mpamya yuko Tshisekedi Omega yaba hari akazi yari kumuha hariya. Rero akamuha ubwo yakamuha ofisiyeroma. Ofisiyeroma no ofisiyeroma nyine, uyu se ntibibaye ofisiyeroma. Noneho kabone nubwo yaba yamwibeshyeho, ariko noneho iyo foto nyibona ndakubwiye nti hari umuntu nari kuyoherereza wabaye muri FDLR, warwanye iriya ntambara twabonye yo muri Congo Brazzaville,
bakuraho Pascal Lissouba basubizaho uyu nguyu Denis Sassou Nguesso, araza yambuka i Kinshasa, Laurent Désiré Kabila abahuruje, ari nabwo bahise bahura na FARDC mu buryo buri officiel, noneho iyo officiel wavugaga, aho FDLR yinjijwe mu gisirikare cya FARDC ku mugaragaro. Ronchi ibera mu kigo cya Kanchachi hari i Kinshasa, bikozwe na Laurent Désiré Kabila mbere y'uko apfa, mbere y'uko araswa. Noneho rero uwo muntu yaranashizwe training, yanigishije abantu benshi muri FDLR. Noneho yari kumbwira ati uyu ni kanaka, ariko byose ni haha n'ibiganiro biracyahari. Nimara kumenya amakuru ye nibwo nzahaza noneho nyaguhe neza mu biganiro bizakurikira, atubwira uwo ari we, aho yinjira igisirikare mu Rwanda, niba yaranakinjiye muri Congo, ariko uko biri kose yambaye imyenda ya FARDC, we yamaje kwinjizwa mu gisirikare cya FARDC, kandi si we wenyine, n'abandi twarababonye. Ibyo rero si igitangaza. Tshisekedi kuba avuze ati reka noneho abandi bose nse nuhindura umuvuno, shyireho uyu munyarwanda, abandi barananiye, noneho ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza kuba mushyizeho. Uyu ni umunyarwanda kuko nabonye n'abantu bari kumusesengura bavuga bati rwose uyu nguyu, hari ifoto berekanye y'abantu bari bagize ikipe ya volley ya Petit Seminaire ku Karubanda, harimo uyu generale Uwimbabazi Sebastien wise Nyembo ageze muri FARDC, baramwerekana rwose, baranamuvuga, baravuga ati uyu nguyu turamuzi. Kwihindura amazina si ikibazo, kwihindura amazina byo ni nacyo bakoze, kuko ejo bundi M23 ubwo yakoraga operation muri Goma, abantu bose yafashe bo muri FDLR na FARDC, amarangamuntu y'abantu b'abanyarwanda bihinduye abanyekongo, M23 yatwikiye kuri stade. Ari nabwo abantu bavugaga ngo ntawe yagombaga gutwika amarangamuntu, batayatwika si ibyo bibabwiye iki, barayatwitse hariya banayagenderaho. Nguhe n'urugero, igihe habaga cya gikombe cy'ibihugu by'imikino ibera by'amakipe akina mu gihugu yitwa Chan, igihe ikipe ya Kongo yakiniraga i Huye, uzi ko abafana benshi binjiye mu gihugu bare FDLR baje gufana, ya movement y'abafana benshi wabonaga burya FDLR, kandi bagendera ku marangamuntu y'amakongomani. Uyu rero ubu nawe uramutse ubaye wenda minisitiri runaka cyangwa se honorable runaka, profile yawe ntabwo umenya aho abantu bayivaye, ahantu wahereye wiga muri primaire. Uyu rero nawe abantu bo muri FDLR babaye muri FDLR dufite hano mu Rwanda benshi barahari, baba bakora muri komisiyo ya demobilisation, baba bakora aho ngaho mu mipaka bashinzwe guscreeninga abatahuka, baba bakora mu bundi butasi bwinshi hano mu Rwanda, babaye mu mashyamba ya Kongo, nibo bahise bamubona desha kuko babanye nawe. Niyo mpamvu bagiye bacukumbura batangira no kwerekana amafoto ye yose. Ibyo rero ni ibimenyetso by'uko hagati ya FDLR na FARDC biracyari umurunga umwe uhambiranyije. Niyo mpamvu rero cya kindi cyo kuvuga ngo FARDC iritandukanya na FDLR, ibyo ngibyo twongere tubishyire ku ruhande. Yego. Ariko se u Rwanda nk'igihugu rufite ubushobozi uko wafata abantu bose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukabashyira kuri foreign, ukari miliyoni hafi 100, noneho ukarubwira uti genda unyereka FDLR, bwo Kongo ntishobora kubeshya u Rwanda ko isenye FDLR, ariko abari muri FDLR ari benshi n'u Rwanda rukaba rutabamenya. Okay, iki kibazo hari undi wakimbajije, ndamubwira nti kugeza ubu ngubu umusada wo gusenya FDLR wakorwa n'u Rwanda gusa. Noneho harambaza ngo ese Viate FDLR ko yivanze na FARDC, nuyihe strategy yakoreshwa kugira ngo u Rwanda rumenye ngo uyu ni umukongomani nyirizina n'umunyarwanda? Ndamubwira nti baraziranye, byatwara n'iminsi mike cyane. Ari nabwo nakubwiraga dufite abantu benshi babaye muri FDLR, babaye muri ariya mashyamba imyaka 30 n'imyinshi, bazi ngo runaka yavuye hajyaha, bakaba bazi ngo yavuye hajyaha. N'aba bagakwerere bavuye yuramutse unabakoresheje
ukababwira uti nimuturangire cyangwa se tugende mutwereke abari abasirikare banyu n'aba FARDC kubavangura ni nk'ako kanya. Kimwe nuko iyo hari abantu batahutse bakeneye gusikirininga bakuramo abajya imutobo bikorwa n'abantu babanye nabo. Ntabwo ari ngombwa kuzunguruka igihugu cyose n'abasirikare gusa. Kuzunguruka igihugu cyose ntabwo ari ngombwa kuko mpamya yuko nta mpunzi y'umunyarwanda kugeza ubu ngubu iri ibadorite. Ibadorite ni kure rwose, mpamya yuko batageze. Yego baranarenze bajya no mu bindi bihugu, ariko abari mu Rwanda benshi baje birunda muri bino bice bihana imbibi n'u Rwanda. Bariya rero u Rwanda baruhaye go ahead, bakavuga bati tubahaye uburenganzira, nimuzi iyi FDLR mushaka, tubahaye uburenganzira nimuze muyicyure. Byashoboka nk'uko byagenze kuri operation Umoja Wetu, kimya ya mbere na kimya ya kabiri. Ariko zose zarabaye, ariko still FDLR iracyahari. FDLR iracyahari kuko uko baparetingaga hari abo babashaga gufata bakabagarura, abagize ibyago bagapfa. Ubwo ni ibyago kuri bo n'amahirwe yo kurwana, bagapfa barimo mudacumura. Abandi bagakomeza bakarorongotana, noneho bagira amahirwe ingabo z'u Rwanda zakwirukanwa zivuyeyo bakongera bakisuganya, bakajya muri za mpunzi izi zitahuka. Uwa 15 batwara, uwa 20 batwara, abagabo bagikanyakanya batwara. Niyo mpamvu wabonye mu gutahuka haza abagore gusa n'abana. Ari nabwo retired general uri muri komisiyo ya demobilisation ejo bundi bakoresheje inama bati nabo bagabo turabashaka nibagire bazi. Nguko uko igenda yisuganya gahoro gahoro, yisuganya gahoro gahoro. Ntabwo mpamya yuko kugeza ubu ngubu hari umuntu babasha gukonvenka ngo ave mu Rwanda ajye muri FDLR, kereka baramutse bateye bakagira abo batwara ku mbaraga nkuko babikoze muri 98. Muri 98 rega barazaga bakagota ikigo cy'amashuri bagashorera cya segonderi, bagatwara abana b'imigirigi. Nuko nguko bagenda biyongera. Ariko noneho utugize amahirwe, iriya miryango yose y'abanyarwanda bariyo bakavayo bakarangira, FDLR ikabura aho ijya gufata urubyiruko, ikabura aho ijya gufata abagabo. Ngira ngo yo ubwayo operation zaba zikaba zayirandura zikayimaraho, hanyuma igashira burundu. Ariko noneho kugeza ubu ngubu umusada wonyine warandura FDLR n'u Rwanda, baramutse bahawe uburenganzira nk'ubwo bahawe n'uyu Joseph Kabila. Joseph Kabila rero uyu nguyu kugeza ubu ngubu burya niwe watumye ziriya operation maze kukubwira ziba. Burya abagande bo yari yarabakaniye. Burya Kainerugaba amwanga kubi Muhozi. Yaravuze ati we Joseph Kabila ndakwanga ukiri ku butegetsi, wari warabujije UPDF kujya guhiga ADF nabo. Ariko noneho ku ruhande rwacu niwe wari waraduhaye ubwo burenganzira. Buriya hari inshuro nyinshi umubano wajya guba mubi tukabona havuye ingabo z'u Rwanda mu buryo tutari tuzi n'uko zinari, ariko yari yarazemereye kujyayo. Noneho rero kugeza ubu ngubu aho mu 23 ifatiye biriya bice, ubu ngubu operation n'ibireba ibaye bareba rero kuba bafatanya n'u Rwanda nkuko nabikubwiye ubushize, ibyo byo biroroshye. Ariko noneho ku rubande rwa Kongo ivuze iti na mu bice dufite, mwebwe abanyarwanda ni mwurira indege muze mushyika hanaha mutangire operation muhumbahumbe FDLR. Byashoboka, ariko mu gihe hakirimo amacenga, bivuye Washington irabyemeje, byagera Kinshasa bati ntago bibaho, ahubwo Kinshasa bati twongere budget. Ubwo budget bongereye mubongereye FDLR irimo, kuko hari igihe FDLR nayo itangira kurusha umushahara FARDC. FDLR bahembwa amadolari 120, FARDC bakiri kuri 80. Ari nabwo ayo 23 General Sultan Makenga yavuze ati leta ya Kitsekedi igisirikare cy'igihugu yagihinduye imyanda. Aho yafashe ingabo z'ibindi bihugu azishyira ku isonga, aziha amafaranga kandi abandi bicwa n'inzara. Ubu rero tugarutse kuri uwo nguwo agiye kuyobora, amushyizeho, afite icyizere cy'uko hari icyo azakora. Ubwo aje gukingira Warikare ndetse na Kisangani, ni icyo ngicyo amwohereje. Ariko rero ibyo muri Kongo byo nabonye ari ibintu bisekeje cyane. Ejo bundi azamubwira ati ariko ko ntakubona, kutanyiyereka, manuka kuri tele genda urwane. Agenda mbere nka Kirimwana,
yashutse ajya kwifotoreza ku front line, M23 biramubonye yari muhushije inshuro eshatu. Nibyo rero ni ibyaho ngaho, ubwo Masunzu nyine ibye birarangiye. Ibyo birarangiye, hanyuma ubwo biratanga iki noneho, biratanga message yihe ku bantu bafite koze ihuye n'abari kurwana mu burasirazuba, barwana kuri gakondo yabo, ku burenganzira babujijwe, bakiri muri FARDC, bagikurikiza amategeko ya Tshisekedi, bakirwana nana na FARDC? Abo bo kugeza ubu ngubu mu bantu bababuriye nanjye ndimo, nkibona ibyabaye kuri Gasita epfiriye, narabwiye nti mushaka ahantu mupfumurira muve muri izo ngabo. Hari n'umuntu wanyandikiye ngo ariko se Viateur ubwo ngubwo ngo ntabwo uri kuzana amacakubiri, ngo uri kuvangura igisirikare, kandi n'ubundi batorohewe, ntabwo borohewe. Kugeza ubu ngubu wari wakuriye nk'uko nabivuze Masunzu ibiye bigiye ku ruhande, abandi bariyo n'uwo ngo nabona gusa n'Amasunzu ntabwo yari yishimye pe, bigaragara yuko amerewe atishimye, araho ari muri FARDC. Erega abanyekongo twarwananye nabo turabazi, ni umuntu muba muri ku patro cyangwa se muri ku bureza akakubwira ngo we munyarwanda, we munyarwanda. Kurwanana mwari muri force imwe, muri kurwanira intego imwe? aba RCD Goma twajyanye Kinshasa, mwabaga muri kumwe. Koko hakabaho n'igihe bateka we munyarwanda bakakwima ibiryo. Kinshasa byambayeho, turi Kinshasa iruhande rwa aeroport yanje neza, ikibuga cy'indege kiri imbere yacu, mugiye kugifata byari byananiranye. Abakongomani baragenda, ubwo yewe nda ahantu ncunze umuhanda, mfunze umuhanda uva kuri aeroport ujya mu mujyi kugira ngo hatagira aba movement iwucamo. Baragenda bariherera ku ruhande, babaga inkoko, barangije bareka n'ubugari, ndaho ngaho nzi ngo ndafande, ngo byanze bikunze bari bungaburire nka fande. Noneho ubwo ababingwa bamaze kurya, bamaze guhisha, buri wese ucigatira akaboko k'inkoko akaguru, badomaho ubugari bamira, nuko babarya. Dore bo ntibakenera isozi. Reka da. Noneho sasa yewe nje nibaza impamvu batanzaniye, nsanga amazi bakarabye, ngira ngo ni isosi. Ndavuga nti reka mbaharire inyama nk'abantu bakunda inyama, reka yewe nikoreze mu isosi, nsanga n'amazi. Maze gusanga ari amazi, nahise nkokinga imbunda ndasa hasi. Baravuga ngo kobeta te, bahita bampereza inyama. Nanjye mbona kurya, ariko urumva bari bampeje nicwe n'inzara ninshaka mpfe. Noneho rero sasa bari abanyamurenge, ushize naganiriye n'umwe muri bo, umwe mu babaye Kinshasa muri babandi bamanutse 98 turiho tujyayo. Hari abakongomani b'abanyekongo bari barasigayeyo igihe Laurent Désiré Kabila yirukana ingabo, bo basigarayo ngo n'abanyekongo, ingabo z'u Rwanda zirataha, bo basigarayo ngo n'abakongomani. Ari nabwo yatangiye kubahiga no kubafunga no kubica. Tugeze ahantu za Mbanza Ngungu na Kasanguru, barabahamagaye baraza turabatabara. Noneho iyo babaga bari kuri patro n'abakongomani, ari umuntu uvuga ikinyarwanda uwo mu bwoko bw'abatutsi, wasangaga umukongomani babari inyuma ngo we mututsi, we mututsi, we mututsi. Nibyo bibabamo. Noneho rero abo bakongomani bavuga ikinyarwanda, nubwo bari muri FARDC ntabwo borohewe. Mpamye yuko hari indi harassment bahura nayo, kubabona yego barakora, nukwirwanaho, bagakora ibishoboka byose kugira ngo bagaragaze yuko bakora, ariko nukuruhira ubusa. Amaherezo ibizabaho bazabibona. Warumbajije ngo nubuhe butumwa kuri nubwo nyine Masunzu arafunzwe, arasimbuwe ku mugaragaro. Ubwo nuvuga nta kazi agifite. Ejo uzumva yambuwe impeta za gisirikare. Ubu ngubu ahubwo agiye kwiyongera mu bo M23 izasaba gufungurwa. Nubwo abisaba gufungurwa bafunzwe bazira uko basa, yego bazira isano bafitanye na M23 naho bahuriye nayo. Ubu ngubu nawe agiye kwiyongera mu bo izasaba ko bafungurwa. Ubwo araramuka agiye ku rutonde rwabo M23 isaba ko bafungurwa, ubwo ntibizaba bishimangiye ko yari ari gukorera muri FARDC ariko akora akazi ka M23?
oya ntabwo yigeze akorana nayo, gusa M23 yo ikigamije ni ukurengera abo bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mu by'ukuri pe yego yakoze ibibi byinshi. mu mboni za M23 Masunzu se bamufata nk'umugambanyi? Okay, bene wabo b'abasivili bo bamufata nk'umugambanyi. Kuri kwa mugore wari uri kuri ku mupaka wa Rusizi. wa Rusizi avuga ati mumanuke bana banje, ati mumanuke rwose babaha amata babahe n'akawunga, ati Masunzu azagwe muri Tanganyika imvubu cyangwa ingona ngo zimurye impyiko, ibintu nk'ibyo ngibyo ubona ko nyine bamufata nk'umuntu wagambaniye. Ku ruhande rw'abasivili nuko babitekereza. Mu minsi ishize ubwo Gasita yari amerewe nabi hariya muri Uvira, nahamagaye umwe mu banyamurenge ba hano mu Rwanda, nawe wabaye muri icyo gisirikare navugaga. Ndamubaza nti ibya Gasita urabibona? Utati nibashaka bamwice. Ntabwo abanyamurenge bo bifuza kumva bariya abanyamurenge baze kuwithdrawinga ngo biyopoze ku ngabo za FARDC, ntabwo bifuza kumva bafite amahoro. Ariko noneho ku rwego rw'igisirikare M23 bo ubu ntifite abo muri FARDC ivanye hariya Bunagana kuri training wing bagera mu bihumbi, bageze mu bihumbi 14. Urumva rero bagize amahirwe n'umwene wabo wari muri FARDC, ibyo yaba yarakoze byose byo kwicisha makanika, bamwohereza drone, kuko Masunzu niwe wayohereje kubera azi naho abaherereye, kuko hariya mu Minembwe Masunzu rero harwaniye arahazi, ari we wamwishe akica ngo gisore n'abandi n'ibindi bikorwa byose agenda akora. Ntabwo M23 yabimuhora kuko nawe nta mabura kindi. Aramutse aje ntabwo bishimiye yuko yapfa. Yemwe no kuba afunze barabizi neza yuko afunze, ariko buriya nabo birababaza ku rundi ruhande. Yego mu gisirikare rero burya aho nta nzika zibayo baba baritsira. Yego cyane rwose ni ikintu cyumvikana. Hanyuma mu gusoza, ubona ari ihe mpamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iryamye cyane kuri FDLR cyangwa FDLR? Abantu bavuga bati se nuko wenda bahuje umwanzi, bavuga ko u Rwanda ari umwanzi wa FDLR, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabeho rishinja u Rwanda bati bahuze uwo mubano, ni incompetence ya FARDC kuba badashoboye kurwana, FDLR ikaba ishobora kurwana, cyangwa ni ikindi kihe abantu batazi gituma uku kwabuki kuguma ari ukwabuki? Okay, kugeza ubu ngubu umukuru w'igihugu cya Kongo na ideology yaziyemo, umubano we na FDLR ideology yaziyemo, nawe urwango afitiye abo mu bwoko bw'abatutsi bari mu gihugu cye. Noneho niyo kuba FDLR ari imufatiye runini ku bijyanye n'imirwano, ni ibyo ngibyo bibiri. Ideology yamaje kumucengera, no kuba FDLR imufatiye runini ku bijyanye n'urugamba, ni ibyo ngibyo bituma akomeza kuyikomeraho. Ni ibyo bibiri jyewe numva. Ideology no kuba aribo basirikare asigaranye. Kugeza ubu ngubu muri Kivu y'Amajyepfo abagaragara yuko bahari na Barundi, uretse ko na FDLR naho iriyo. Noneho muri Kivu ya ruguru mu bice asigaranye za Beni na Walikale na Kisangani, FDLR nibo barwanya afite. Kandi narakubwiye ngo niba section y'abasirikare 15 ba FARDC harimo 6 ba FDLR, abo 9 basigaye bashatse kwiyomoraho babandi 6, n'abandi 9 bashira FDLR yabamara. Ni ukubera rero imbaraga FDLR irusha FARDC. Ariko noneho nabo ngabikandiraho kubera imirwanire yabo inshuro nyinshi nagiye nkubwira. Nabo ngabikandiraho, ni nayo mpamvu mvuze ngo ikibazo cya hariya cyakemurwa na RDF yonyine. Niba bakeneye ko ubwirinzi buvaho, ariko ubundi ubwo bwirinzi yewe ikibazo kugeza ubu indwara y'ubwirinzi iri mu bantu yaranshobeye. Ubwirinzi si kimwe mu bikorwa bya RDF. None se gukuraho ubwirinzi egari gukuraho RDF, bose urumva byashoboka? Ntago bibaho. Yego. Ubwirinzi ushobora gusanga ari ijambo rigari rizingatiye byinshi, kuko ntekereza ko utabuze igihugu kwirinda. Ushobora gusanga hari measures zafashwe kubera ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zaganirwaho zigakurwaho, ariko ubwirinzi muri rusange ntago wabaho utirinze, kuko ntekereza ko inshingano za mbere z'ingabo z'igihugu ni ukurinda inkiko z'igihugu.
Okay, nigeze kubaza umwe mu bantu twaganiraga nti utekereza yuko ubwirinzi ari iki? Mm, Ubwo ni mbere yuko Goma ifatwa. mm, Ati jyewe rero amakuru mfite nuko hariya kuri Mall Rubavu hari ikibunda. mm, Hakurya kuri Mongoma hakaba ikindi mm, kigambiriye kurasa mu Rwanda. mm, Noneho icyo iyo bagiye kwatsa icyo muri Goma, icyo mu Rwanda cyo cyaka mbere yacyo. ariko ye Kiba cyabimenye kikaka mbere yacyo. Okay, birasa n'ukuri kubera ko mm, muri cya gihe cy'ifatwa rya Goma mm, biriya bisasu erega burya bateye ibisasu bigera muri 260. Mm. Yego, byari byinshi. uzi ko Iyo umujyi bari biram- bawurangije Yego, iyo bigwa mu mujyi wa Gisenyi na Ruhengeri, Mm, ubu tuba twaratangiye kubaka bundi bushya. mm, Ariko na biriya byaducitse bikabasha kuhagwa nuko wenda ubwo bwirinzi bwari butaratunganywa neza, mm, bikaza bitunguranye, kandi Mm. mwarabibonye yuko byanahitanye n'abaturage. Ubwo narindi ubushize nagiye ngera aho byaguye nabo bahitanye imiryango yabo imwe narayibonye. mm. Nuko cyane Rutage yes. reka ngushimire ni ukuri waganira yaganira nawe Mhm. Mm, Asante sana. urakoze cyane Yego.